Anyang laki din! Kasangsangpot mo pala ang nagapo dya bangkag mo. Ngam nakarubwat ka manan paeng. Mapanak iji barbershop di baklama ng Gina. Ha? Mapanak man agpapukis. Mapangko ko masarungkaran ni Inday Inton malamkay. Sino nga inday ti ibagbagam? Ni manang, asino pa'y kumangit? Kaya kapintasan nga Inday dito'y lugar tayo Anya? Ay namanang, nagpintas ni Inday. Magusto alauna iti kinapintas na. Ay na, una yan. No iso siguro ti maasawa manang siyakaw ti kararagsakan na paraswan dito'y lubaw. Oh. Nagadumanan nga imbagam. Inkakit din agpapukis na mapan ka. Anya lakit din. Itaman pa yan, nakalagit ka nga umay dito yung barbershop ko, si Kapaeng. Pukisan na mangki di maray. Marikag dyan. Ha? Anya ko matinagkum ko Marianta, assuming. Si kakidim. Agkumaritan to Numadan kami to ni Inday iti anak niya. What? Baka pakigtot ka man. Apay, agayan ayat kayo na tigayang ko. Ay, sampay magkidiya. Ar magpailang. Opo, armang palagayam. Ngam kumari kun kunam kanya ko, niya lakit din. Malaki iday. Pukisan na kaw. Tapno malpasay. Tinagdigaws. Kalpasan na. Inaksarungkaran ni Inday. Kasla sure, ti awanan bain. Sigurado lang nga magusto na ka ni Inday. Na, guwapo May. Isong awan ti rason na saan nakamagustuhan ni Inday kung naktumay. Nyalaki di mo tinayaro hirja. Naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax, siyak day tao Ni Paeng akagwapwan dito lugar tayaw. Anya? Kumusta ka mo tangay? Iti kinabayag mo iya Manila. Ad-adda mapimintas ka. Sika talaga. Amok nga wampay kayan ay mau, Inday. Iso mabalin siguro ti agaplay. Anya? Da magkiditimag ko, bayoditak no, bilang kasapulan. Agay hata talaga king kainday, sipod pa'y. Ay. Unay mo, saan ka kumama asin na. Ay, hindi sangwanak. Sige, hakidim. Unay mo dati. Sika talaga. Ala, Inday. No, saan nakpa amaklon naging gayta? Agurayak aging gat kanaw. Laki di iti uday. Kaya aklonin nakto Sapay lang ko mainday. My love! May sakamat? Itakala ang asumarungkar dito'y balay ngam kumanatawa ka kit den? Siyempre, maragsakan akmat para kin ka. Ha? Maragsakan? Iti anyaga po? Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar-aramat gaya ni Paengkan ka? Wen? Pudno dayta? Ngam, jak kayat ni Paing? Ha? Tapay. Basta, jak kayat day jay alalaki. Umay agaram nga awan service na. What? Magmag na nga umay dito'y balay. Saan akas kinitakyo at da motor na? Kayat mo asawan. Ni Takyo, ti kayat mo, kaputada motor na. Siyempre alangan mo't. Ni takyo ti kayat ko amang itulod kanyak no kasjay ama panak agtrabaho. Kan, mangsukon kanyak. Anya? No may papan iti kinataar. Natarmat ni Paing. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray agsubli-subli dito'y balay. Pulos asaan ko nga aklunan ko naktumat. Anya lakit din. Si kamot gayam takyaw. Papanam nga ikatrumabiain. Mapanak man dita ayan da Inday nana. Ha? Sarong karak man.
Bareng adda dita balayda? Kayat mo asawaan, agar-aram ka kini Inday. Ay kat siyempre Anya, Bareng man aklunan nak ni Inday. Nabayagan nga gusto akan ko ana. Ngam, nagbayag tumot ngamin ijay Manila. kahit sapay la kumaa, ngamnay, dua kayon samot nga agar-aram kan kuana. Ha? Sino nga iti may sanana? Ni Paeng, ti kabsat ni Gina. Anya? Aha! Imposible mo't akayatin na ni Paeng. Kat numagmag na amapan mang sarungkar kan ko na. Ha? Ni Paeng kat magmag na. Idinto ta siya kat adda motor ko. Iso nga amok asyak ti kayat ni Inday. Anya lakit din. Saan ka nung matasikat kayat ni Inday, Paeng? Ha? Asino mo tinagkuna iti dayta? Manang Gina? Ado ti mangibagbaga saan ka no asikat kayat na. Anya? Numapan mo ka nung amin sa rungkaran kat magmagna ka laeng. Idinto ta ni Takyo kat adda motor na. Iso nga iso ti kayat na. Ha? Iso agumatang kamutan ni tilugan mo. Anya? Amok adakkel ti ornong mo iji bangko. Mano adaras mo at tsamba ka iti mula makamatis ka. Imposible asaan ka makagatang itilugan mo. Ay ka makagatang akamanang. Anya laki din. Uray man no dualukan. Apay kapaw. Anya laki din. Anya? Aguray pa'y Manang Gina. Gumatangak to ka day. Saan pa nga ita? Ay na, makapakigtot kamot Paeng. Ninanamay. Rumabiin ngam nakasakay kaki din itinwang mo. Papanam aya. Inaman sa rungkaran ni Inday nanang. Anya, mapan ka sumarungkar iti balasang ngam nuang ti service mo. Ay kawin na. Nung itakyo ka motor ti service na numapan na sa rungkaran ni Inday. Ay kanuang maakanya. Nabnabsong na iya. Anya laki din. Ay na, naidumduma kamot Paeng. Ay siyempre maana na. Malain na kung nanang. Barang adda ni Inday di balaydang. Hey! Hey! Imaya man na Inday. Anya? Sapay ko mata, saan ka amaw mo makanyak, Inday? Ay, kwa. Nagnaka ka di nga may dito'y balay? Ha? Ay, kwa? Saan? Ada service ko Imparking ko pala ang ditarbayan niya. Anya? Kayat mo asawan. Nakagatang kamatan iti motor mo? Motor nga. Saan ang motor? Oh, tanawa mga min di tatawa. Tamakitam tim parking ko ako na. Anya? Ay, salbag kakit di! Kung naglakit din no anya tim parking mo ako nam, nuang matgayam? Kiso, may. Barang siyak ti aklunam, Inday. Nga uray, nuwang lang. Di service ko nga may agaram king ka. Saan nakaskin ni Takyo? Nakamiyaw ko naman. Yamaka. Anya? Isa pangasim ta siyak ko mati aklunam. Pangasim Ay, napanagaram. Nuwang ti service na. Juan, Ayaw na yan. Naidumduma mo ti service ni Paeng ang mapanagaram kin ka. Nung itakyo, ket nakamiyo, nakasakay mo tinuwang ni Paeng, anya lakit din. kunaklakit din no anyat ibagbaga na nga imparking na iti arubayan me. Kunak no motor, wano lugan. Ngam saan mo, tanagdakkel anwang. Ay, una yan. Iti kaano man, awan lugar na iti pusok dayja apaeng. Anya?
Aklunak man kit din ni Takyo. Tapno sardengan nak dayjay apaing. Tapno sumardeng nga umay ija balay. Ay, si kakit di matinday. Masuro na ka talaga kan Kwana. Diyak kayat ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan Takyo. Ha? Kaya't mo asawan? Agayan ayatan? Wan, isaman ni pud ita. Itulod kan sukunan na iti trabaho. Wow! Ha! Nakaragrag sa akak iti day nga imbagam inday. Hay! Kamaudyanan na kat sinong bata nakmadlaangan. Iso pangaasim Pangaasim, ta saan na kumapaspasakitan. Ay, ikarikday takan ka inday, my loves. Yahow! Manipod inton bigat. Itulod nak iti trabaho, Kan, sukunan nakmat no iti malam. Maawatam? Ay, awan parikot iti day ta inday. Your wish is my command. Anya lakit din. Kat no iti malam amay tulod na kun ija balay, agkapita pa'y sakbay nga gawid ka. Ha? Iti kasta, no maira na nga umay ni Paeng, makita na nga adda ka, kat sardangan nakmatan. Ay, okay Agtung palak iti amin nga imbagam, inday my love. Gumatangak man iti 5 a case a red horse nana. Naa! Nagadaon! Ne, tadi kay kat agyaman ta ado ti gatangak. Mas daaw kayo pa'y lang gumatangak iti 5 a case? Anya? Inaklunak nga minin ni Inday. Iso nga ag-celebrarak mo Uminom kami kadagiti barkadak. Kasta gayam. Ay, kat nasaya at no kasta. Nakapili mo't laangan ni Inday kada kayo kin ni Paeng. Anya nga'y mati binatbat ni Paeng kanyak. Nakamiyo ak amapan mang sarungkar kini Inday. Idinto tanuwang ti service na. Ahaw! Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay, ngam sa bagay. Husto laang, ta saan ang makagatang. Taamangan no isukit di tipilyan ni Inday. Anya? Ala, yagyon ti red horse agat gatangag. Tarugyan men ti uminaw, nana. Ay, awan mon Paeng. Nay, awan kong ibagbagam mo, manang China. Awan mon dagayan ayat mo't gaya mon da inday kan Takyo. Anya? Ay. Di na man ang awon na kastama ng China, Ni, kat ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Sino mo tinakamam ngay, may? Apaw, amo matan ti lugar tayo, kat adala payag ti daga. No anya ti madamag ije bangir apurok, maamuan adagos, anya lakit di. Ay, makapasinay mo tinday tangin padamag mo manang China. Anya ngay nga rod, kat awan motor mo. Ni Takyo kano, kat nakamiyo. Sika kano, kat nuwang ti service mo ngay parparking mo iti arubayan da. Anya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka kasta? Ado ti babalasang dita, mabalin mo nga arman. Saan laang ani Inday? Talaga kaya madda kayo ni Takyo, Inday. Katuan, apay ka di? Ay, una yan. Talaga na mas pinilim na sino ti adda motor na Katuan alangan matamas pilyak ni Paeng. Anuang timapan na ipar-parking iti arubayan mi. Anya lakit din. Anya? Sigurado maamuan ni Paeng nga gayan ayat kamin ka ni Takyo. Iso asaanan apulos nga imimay ija balay. Kasta ka di. Ay, piman mat ni Paeng. Anya apiman ngay bagbagamat. Saan apiman dayjay? Syakto ati piman no bilang taiso ti pilyag. Anya?
Anya? Seryoso ka iti bagbagang paeng? Sana nga gang angaw man ng Gina. Gumata nga talaga iti Hilux alugang kaw, kulay blaw. Apo, nagganasan nga no kasta. Addan to man pakilugluganak ang arod. Ay kawin naman ang. No saan nakto aparitan ni Jinky, ah? Ha? Nakaamom manin iti day tamanan. Ay na, nalipatan man ang tiimbagak indikan ka. Adito'y ayan tayo, kat adala payag ti daga. Isuan na bibit pa yung kimat ti panagwaras ti chismis. Ha? Isuan na amo, kakaayan ayat mo gaya man ni Jinky nga anak ni Tata Kistong, ijay ile. Ay wine, puno day taman ng Gina. Ipasyar ko to ni Jinky dito balay. No dawayana. Ang asamda? Sana all naka-Hilux paeng. Ha? Sana all nakagadangan itilugan na. Sang kwalugan day tam binulog ko laeng oh. Kundi humble ka man ako na ako. Anya? Ay, sayang. No sika kumati naklon na niya nga inday, at ako man nasayat hatid sundo na ita. Anya ka rin day tangay bagbagam Rogera. Adalang araw rin ita aking adda motor na. Sana kanong arod akayat, gaputanwang ti saksakayak, ama panagaram king kuana. Iso kano ti para parking ko itarubayan da, nagartidyo. Sana kla pabori ti da di alalaki, no? Aday mas lamang kang iso. Nagasat no iso man ti babaeng ayatem. Tamalaksi di kinagagad, kan kinataer mo, at dapayan pundar mo. Una yan ti kastoy. Rabiin, kan makatudtudo pa eh. Ngam adda tapay laan dito'y igit ti kalsada. Anyamatan, dito'y pailaang matawan babbalay, tinakaplatan ti dalig ti motor mo. Wen nga rod. Angam, sana bali. Aguray ta iti mabalinta pagkidawan ni Kitulo. Aw, ta kayo magayam, inday kintakyaw. Paeng? Ay, oo, Pards. Na-flat matan ti dalig ti motor ko. Ayaw na yan. Naira na, mo dito yawan ti babalay. Mala, ilugan tayo na itang motor mau. Tayo itulog kayo pangaging gadya balayaw. Hanang anong na ito, Hilux. Aagyaman na, iti panangitulod mo kanyak aging ga dito'y balay mi, Paeng. Awan ang yaman na, inday. Ay na, kinapudno na. Mababainak ka. At dagaya man Hilux mo. Kaasi na kin, nakagata mo ito na. Adamo ornong ka, iti nabayag pa nagmulak iti kamatays. Isa di ingatan ko ba? Tamno adamam mo iti iparking ko, yarubayan da jingkay. Sino a Jinky ti bagbagam? Kaya ni Jinky Ti kaayan ayat ka ng anak ni Tata Kistong. Anya? Tapno saan ano ang ti mapangkoy para parking ijarubayan da. Nakababay mo Kun na mga nuy suntuki din ti saan napangayat ang kanyak. Hilux kulay blaw. Kwa, amangan no at dapay namnama tapaing. I-break ko ni Takyo para ken ka. Anya! Namnam! Unay ka mo. Tingay! Sigurado no awan Hilux ko inday. Patsumano kaya na. Sa mga ibagatikas tayo tanta da Hilux kaun. Anya laki di. Nangalaman di puskol ti rupa man ang ibagay ti kastakin ko na inday. Kwa? Nga po lang amin tadamiyo ang motor ni Takyo. Ison tinaklon mo. Makapasan na ay. Naamukla ko maakabaalan gayam ni Paing ti gumatang iti Hilux. Isula ko man ti inaklon ko idi. Anya? Ayunay kan inday aya. At dan kaayan ayat ni Paing. Iso asar tingamon.
Saan mo nga tuloy na panggip mo amang sulisog ken kwana? Tapno lang ang subli ti panagayat na ken ka. Ha? Ay, nakababay naman ti kasta ko naktumay. Kat, awan mo ti Madina. Panungay kayat nakpay. In your dreams, no ti Hilux na lang ti habol mo. Ti Hilux na latan, ti pakiasawaan. Saan ka ati akin kukwa, salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Apay nga ta. Kalat mo na si Maya ti biyag dalu siya. Ay, kasta nga talaga tanagagdakit nga road nga gasawa. Kita nakagatang damanin iti kabarbaro asufada. Idi damo, refrigerator ti ginatang da. Sa idikwan, dakkel a TV. Sa ita, nagpintas asufa. Kas iti kinunak Joan nagagda nga main nga gasawa. Iso analabit, nakaurnong da. Diyak lapat dyan. Imposible Anya ti imposible iti dayta. Ti amukit diya katadaan numalya nila kay na. Anya? Nalabit, agkup-kupit iti opisina da. Ay, di kag sasao iti kasta panang dadael dayta Joan. Anya lakit din aya. San man? Mamati ka kanyak, Maria. Isardeng mo daytan Joan. No awang gatangem nasaysaya at no gawid kan. Tadyak kayat ti mairamraman iti bagbagam. Anya ti may sinasao day jay ajoan, Maria. Nakitak a naggapo dito istor mo. Amangan no siyak manan ti sinarsarita na ditoy. Kwa, saan mo't kitde, Lucia? Naglain day jay amang padakas iti kaaruba na. Iso akagurak launay. Iti na minsan, napan na inwarwaras nga agkursonada akano kinilakay na. Aya, Ay, naimbaglaangan tasaan anamati nilakay ko. no apay ngamin nga kasta ti mapanasarsaritaan. Wan nga ruta, nakita na laang nagkuyog kami amagmag na ijay dalan. Kastakit dahin ti mapan na sarsaritaan. No apay ngamin nga nagkuyog kayo Wana, tanaira na nagkalugan kami iti jeep. Ay, kasta gayam. Iso asaan nga agbidot manen amang dadaal kanya. Tamangan noan niya ti aramidakan ko na. Kwa, anya itayan tigatangam, Lucia? Gumatangak iti sukaken soy Maria. Agadobo akman. Sige, mabitlaang tayalaan ka tigat-gatangam. Bakit? Jack kayat ang makiap-apa ka? Tasaan anasayat niya ugali dayta? Basta, iti kanito amaduktalak asar saritaan nakmanin ni Joan. Ay talaga siwakag tingiwat na. Bay-bay amlat ta ka di dayja tao. Di oray man anya ti sasawan nakin ka. Tinaskain kat saan apod no. Agruam nga road. Basta, saan ka makiap-apa? Tasaan anasayat dayta apakasarsaritaan? Si kamot la tinakababain. Anya ti kinunam, Joan. Saan kit dinapod no, nanang? Ang mga nukamang ti sindikato ni Anselmo. Iso asim Maya at ibiyagda. Adda kaday pamanaknak mo iti dayta. Oray awan pamanaknak ko, nanang. Tapod numad. Pangalaan da nga rod iti inggatang da iti appliances da ngay. Mangup opisina ni Anselmo. Dakkel ti sweldo na iti opisina ang ayan na. Oho? Jak pa adakkel ti sweldo na? Ang mga no minimum laeng? Ti importantay, adda panggadan na. Wan ngam kunammatla no asino ni Lucia? Kunamlan baknang? Na, apay ka di manan. Nagpipintas dagiti kawus na. Kundi manicure kan pedicure pa'y itan. Anya, Kan padak mutla ang agab-abang. Sa ita, kunamlan baknang. Bakit?
Nakasarita ka unti akin lutay, di ta bangir abakan ti alutay. Kat, Gatangan tan ta patakderan tay ti balay tayaw. ay kat mayat alakay. Alaa, agpatakder ta iti dakkel abalay. Sigurado, kasta unay manin nga apal ni Joan. Sana kasta, bakit? Baliwam ti kasta nga ugalay. Tanaragragsak mutlaan dagiti agkakaruba nga kikinawatan. Yak pakaragsakan akaarubak ni Joan. Ay, saan kumakasta? Bakit? Pangaasay, tabaliwam ti ugalay. Jak kayat amakiap-apa ka kunak manay. At to'y tinatgadak, bakit? May baglakit din ta nagsweldo kami ita. Mano da itoy? Kompleto da ita, awan naksay. Nasaya at mat. No apay adi ka ngamin makasapol iti pagsweldoam iti dakkel. Iti kasta, saan tayo kumamot nga agab-abang akastoy. Makagatang tayo kumamot iti kabukbukodan tayo abalay. Ket, anya ngay nga rod. Sa nabali may sakla karpintero. Tinasken, at na pagtrabahwak. Kanayon nakapapaapalan da di alusya. Pasikat. Pangasim, tadi ka makiap-apa, bakit? Diyak kaya ti kasta. Tauray na kurapay lati panagbiag tayo. Basta natalina ay tayo. Awan ka apa tayo. Masuro na ka ni Lucia. Kunamutlano baknang da. Agkaragatang da iti gamit da. Di mon pakibiyangan ti biag ti sabali. Ti biag tayo kit di ti panunutem. Kitaam no kasano na ka matulungan. Makao matikas to'y abiyag. Rigat lati adda. Makapasuron. Wen, pare Sandro, no kayat mo, makitrabaho ka, iti patpatakder ko abalay may. Ne, agyaman na ka pare. No awan pagtrabaho kam ita, umaikan dito ayan ka o. Wena pare. Addan ng kontrata, iti pan nakaipatakder ti balay may. Nga mabalin ko latta nga ibaga amay sakang agtrabaho. Mabalin mo latta ti mangroge inton bigat. Ta kasaritak pa, iti mang kontrata iti balay may. Wen pare, katagyaman na. Makitang kita dayta, Sandro? Kalat amang ipatakder da iti balay da? Sapay nagdakkel abalay iti patakder da. Bakit? Kan may sa, ginatang dati lote apang ipatakderan da iti balay da. O, nangalaan da nga iti kwartada? Awanan bibiyang mo dita. Ay, di ka makikarpentero kadakwada. Narigaton, nagtaod da ita iti illegal. Ang mga no agmalas tayo pa'y no kasta. Ipakan mo di kada kamin ti agapo iti illegal. Saanan? Oy. Di kagsasawi ti kasta. Anya lakit din aya. Agpay sumot! Iso nga agsapol kalaangan iti sabali a pagtrabahwam. Nalpas nga rudin tayo sigod at trabaho. Iso adi talangan ipatakder ni pare Anselmo. Imbag dita taasidag. Saan ako ngagpletipay? Saan ko nakmat? Agmalas ti biyag tayo no agtrabaho ka dita. Iso saan laangan? Apay adi ka makitrabaho di ta maipatpatakder abalay. Idinto ta inayaban na kamot ni Anselmo. Saan na nanang? Apaanak ni Joan wag trabaho ak kada pare Anselmo. Apay kano adi na kayat. Anya ti rason na. Amoy umat ti asawak nanang. Apay nga raod nga iso ti patsaw. Adi ka kat agtrabaho. Tagis istambay kalaang. Aga pa kami nga rod kini Joan. Iso abay amlatan. Anya nga iti igatang yu iti kaninyaw no awan trabaho. Padasak ti agsapol iti sabali, nanang. Ayo na yun ti asawam. Trabaho lang arudon ti umasidagkan ka. Ngam di nakat kayat. Anya klase a panunot ti adakan ko na. Ay, bagpay ngagpay so dalo siya. Taaddan ton dakkel abalay da. Ta illegal ti aramid di Anselmo. Kan kamang ti sindikato. Amom ka di adakkel ti maalada dita a kwarta? Ha? No illegal, talaga nga ado ti kwarta dita. Ay. Mangrugi ka man ng Joan. Usto daytan. Di ka agar aramid iti pakadadaulam mutla mismo. Saan man Maria? Talaga akamang ti sindikato ni Anselmo? Kun ada illegal nga aramidan na yung opisina da? Isu akasta, makapaitakder da iti dakkel abalay da. Anya ti sasawam, Joan? Ha? Ay na, iso daytan ti bagbagakin ka, Joan. Ay, Lucia,
Awan amok kadagiti lablabid ni Juan. Kinapudno na, laplapdak pa'y nga agsao iti madi kontra kin nila kay mo. Adda akla ang iti asidag. Iso anangag ko ti imbagbagam Joan. Akamang ti sindikato nila kay ikaw. Ken adda aramid na nga illegal ija opisina da. Ha? Nangag ko amin day ta, Joan. Ha? May kaduan day ta adaras apan ang dadaal mo kada kami. Ala, agkikita tayo ijay barangay hall. Ta idarum ka. Anya? Di nakiraman di talo siya. Jak kanunungan tin sawsawang ni Joan. Idi pa'y laeng ngay bagbagak kinkwana amade timang dadael iti kaaruba. Di mo ilat tamamingga. Uray si ka, Maria. Di ka naglibak. Di nakiraman, Joan. Aramid mo laeng dayta, ta sa anak akasta. Sige, agkita tayo ijay barangay hall. Ay, wunlo siya. Kasta ti aramidem tapno mamingga ni Joan. May saak nga agsaksi. Anya? Agsaksi ka, Maria? Idinto ta si ka, ti kasarsarita? Wen, ngamjak kanunungan, dagiti bagbagam, ammum dayta. Laplapdan ka, tadyak kayat ti mairamraman, ngam sigimit latta. Ken inwarwaras mo pa'y kadagiti ka aruba. Iso anas ken ang maitkan iti pagnakman na. Agruwam ka talaga. Lakay, agmultaak ka no. Nalpasan ti tungtungan medyo barangay hall. Kat kunada nga agmultaak iti 5,000 a pesos. Baka mo ka na iti pagmultam. Anya? Awan panggap mo amang tulong kanya? Itian niya aga po at tulungan ka. Mangibabain ka nga asawa. O sige, ingka nga rodan di taayan ni Lucia. Ta isoma ti isakit mo? Di ore agasawa kayon? Anya? Wan, ingkan iti ayan ni Lucia. Siguro, ag gusto ka kunkwana. Iso nga isakit mo launay. Ay, anyan ti kasta nga ugalim. O sige, pumanaw kan. Tadinak matla isakit nga asawam. Di ore ag sinatan. Pumanaw kan. Anya, pinanawan niyaw ni Joan. Wananang, katagnagd kami pailang dito balayo. Kadwak dagiti duang anak mi. Nala, awan parikot iti dayta. Talaga na uma akon kini Joan, nanang. Agsina kami na talaga. Total, isumet tinakarit nga agsina kami. Ay, una yan. Awan lat na pa nagbaliw na. Mala, agyan kayo nga rod dito'y balay. Nasaya at tapno saan amakit kita dagiti anak yaw ti ugalin ah. Iti kasta, saan da amatulad. Lucia, imayag diti balayo. Takidawag ko mga ibabawyo ti multa. Awan ngamin pagbayad ko, Lucia. Sapay pinanawan da kon dagiti aga-amak. Insinan ako ni Sandro. Ay na, Joan. Amok no apay nga insina na kati asawam. Lucia, Ken awan bibiyang ko, no insina na kaman ti asawam. Tagapumit la iti ugalim. Nauman kan ka. Ket ita, agbayad ka iti multam. awan pagbayad ko. Makaamu ka na iti pagbayad mo. Awanin bibiyang ko. Pangaasim, ibabawim ko mati multa. Dayta tinapagsasaritaan ijay barangay hall. Iso asaan ang mabalen nga ibabawi. Basta agbayad ka, ganabem at chismosa. Ay, awan maipautang ko ken ka, Joan. Agasem nga iti 5,000 nga utangem. Pangalaam nga iti pagbayad mo kat awan mo trabahom. Alangan mo nga isakripisyok ti ganansyak dito'y store ko tapno la ipautang ko kin ka. Pangaasim, tutulungan na. Ay na, awan maitulong ko. Tikit di aramidem, in ka makisarita, nga inutem abayadan ti multam. Ken mangsapul ka nga minen iti panggedam. Tadi ka pumanag nalat taditan nga panagmarmarites. Maria, Idi pay lang amin na binagbagaan ka, adi ka sumanao iti kontra iti kaarubam. Tama nga, no day tamot lati pa kadadaelam, ngem di ka ngamin dumngeg. Akasla, kabailam amin a tao iti panagkunam. ay nga, nangalaan ngay nga rudalo siya iti kwartada. Kalat abimak nang da. Ay na, nangabak ka na ni Anselmo iti tinayaan na miro, ijay ilay. Ha? Kastamot, ti ko na ni Lucia. Ay
Anya? No pay kasta, awanen ti bibiyang tayo no sa dino man tinaggapwan ti kwartada. Kun saan anasayaat nga inkadadadaulan ti kaarobam. Agnakem kan Joan. Tano saan si kamot la tinakababain. Anya laki dain. Nasa isayatan at ibiyagmaw ti intunaram. Ngam ti inkasarsaritaan ti karubam. Nang runa pa'y no panang dadail na ita. Gaputakas iti kunada. Anyaman nga inkaramidain. Agsublimit lakin ka. Hala, papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Ngayon tayo pinaulwan. Manar sarita. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Nabarte ka kaon, pari Jackie. Agawin ako ni Balayme. Saan ka pa nga away, pare Tyson? Aginom ta pa. Ado pa iti arak ken pulutan ta. Talaga jakon kabailan pa. Pari Jackie, nabarte ka talagan. No ipilit mo ti agawin. Makaraman ka kanyak, pare Tyson. Anya? Di nagpabainan, pare Tyson. May salang akong tarko ken ka maudatal kan. Good padasem pare Jackie. Sana ka mabutang kan ka, buksingan ka Kasta gaya pare Tyson. Ambom kate, analaingag iti kung fu. Nalaingak ngagbuksing, pare. Katag sinubok ta iti kabalan. Dahito iti kogtar. Tawas Tawas. Sana nagdisuti kong termuhanyak. Sakmat ti dumanag. Saan ba ta nagdisaw ti danog mo kanyak, pare Tyson? Dahito'y pa iti sidekick. Tawas mananti kong tarmaw. Di kaglise, pare Tyson. Nanang! Apay aya isang anak ko. Kas kala maururaman. Natatanggan tata Tyson. Apay da Tyson kan tatang mau. Agdindinanog da iti pag-iinuman da. Anya! Inkay anawaan ida, nanang. Mala, mapantay iti ayandang aglablaban, anak ko. Anyat mapaspasa amak butaw. Aglablaban da ngagpayso, ngamsan mo't ngagdisdiso dagiti danog da. Anya! Buyaan nyo ka di ida, nanasyon. Dahito'y ti paragan ka. Ay, sos! Ilaylayat na pailaang ti danog na. Ngam natumban. Ay, sos! Natumba mo't laang ni Tyson amang danog kumakin ni Jackie. Makapakatawa ti aramid da. Aglablaban da ngagpayso. Saan ba't ngagdisdiso ti danog da? Gapo iti bartak da. Papanaman na ang Jackie. Rumor ka manan abigbigat. Mapanak la makikaroba, siyon bakit? Amang ano ag kung fu ka manan numapartek ka. Anya nga ag kung fu asasawam, siyon? Saan kit din? Kat nagdinanog kayo kin ni Tyson idi kalman. Ngam saan mat nga agdisdis so ti danog yaw, gapo iti bartek yaw. Nagdinanog kami ayamat, kat awan mat ti malagip kaw. Kasano kumamalagip mo? Kat kasta unay abartek yo kin ni Tyson. Tunggal dumanog ka, matumba ka. Anya? Oray ka la maisob-sob-sob ng agkugtar. Mangibabaing kalak lakayan. Anya laki din ni bakit?
Diyak amo day tangay magbagam. Ala, nagtugaw ka, Tata Jackie. Aginom taman kit di arak. Kakaiso na nga dakwartak. Wow! Naimas ti arak, basta libre, botog. Ay kito na, Tata Jackie. Agmay-may sak namin nga ginom. Iso nga inawis ka. Ay na. Wow! Nagadupay tinaidasar apulutan botog. Uy, ado ti pulutan ta. Nagimas ti pulutan ng runa no libre, botog. Mala, mangalakan iti inumam nga arak, Tata Jackie. Aginom tan iti arak. Ay uwan botog. Arak ko naman. Oops. Ay. Anyat araramido mon manong Jackie. Agkungkung fo ka mutin nga agmay-maysa dito'y dalan. Asus. Ay, nabartek ka manen. Iso nga agkungkung fo ka. Oops. Ay na. Ay, di ka agpusipos itinapigsa. Tama nga numatumba ka. Daytoy pa'y kong tarap. Ay. Manong Jackie. Ay, natinagan ni Jay Kanan. Anay. Nagsakit tintero abagay. Apay nga dadonor ko. Anay. Apay, di mo amaw ang naipisok ka ijay kanal gapo iti bartek mo, Jackie. Anya, ay, jak amo day taas yun. No awan ni kabagis Anay, mo asimang, nalmes kan ijay kanal ang nakatinagam, lukaw. Anya, Agkungkung fu ka kano ang abartek, idi kwan natinagkan ijay kanal. anya, inaramid ko ayamot day ta. Talaga mo, bagbagay mo tinagan mo a Jackie. Jackie Chan, nagan tinalaing ako makarate. Anya, Agkung pumaster ka mo ten numabartek ka. Anya nga ita tinapasamakan ka. Naga daw ti donor mo. Gapo iti nalabos apa naging inom mo iti arak. anya laki din ni siyon. Anay. Anya lakit din ni siya nasasawam. Di mon ammo ti lubong mo no nabartek ka. Ay, sus! Anyat araramido mon tatang. Nabuwakan dagiti manok ko. Awanan, bayan kita manok. Aglalaban kami. Anya? Nabartak kayo manen, tatang. Agkungkung fu kayo manen. Apay akabusor yun, nagiti manok ko. Lumaban da Anya? Kasano ko maalumaban dagiti manok ko? Saan da kamot kan anwan? Anya, san? Kita am dayta may sakawitan, isang. Langan natin mangkugtar kanya. Anya? Ala. Umasidag ka taglaban ta. Kawitan. Ay, huston tatang. Agawid kan, tanabartak kan. Sana nga gawin. Naglaban kami ti dayta kawitan. Ay, kinugtaran mo tanday takawitan, tatang. Lumaban Anya? Ay, nabartak manen ni kabagis ko at Jackie, ipagsyon. Apay aya ipag. Ada ijerabaw ti irigasyon. Agkongkong fo ng agmaymaysa. Anya? Nagalas ti nga ng agkongkong fo. Pasara ibaba na ti sapin na. Ay mangibabain da jalakay. Sapay saan nga agbrib-brib. Ay, anawa ako ma. Ngam ang mga nudanugan nak. Sikalatan ti mga nawa iti asawam, ipag. Aginom tayo iti arak, nga mawanti agap-apa Tata Tyson, Tata Jackie. Bakit? Tuwa na. Di ka kadi madanagan butag. Agkumpari kami kini Pari Jackie. Saan kami nga agap-apa? Saan ka day, Pari Jackie? Ay katuan pare Tyson. Agpinpin na tagtanga agkumparay. Sana ya. Nangag mo butag. Agpimpin na kami nga kumpari kini Pari Jackie. Ala, rugyan tayo nga ro din tayo ginom iti arak, Tata Tyson, Tata Jackie.
Kakaiso na nga damanin kwartak. Nagimas ti arak ng runan no libre. Agpaiso na ita, pare Jackie. Nagimas ti uminom iti arak, no libre, ti pulutan. Ibo sa matan ti pulutan, ha? Anya ko mati bibiyang mo, pare Jackie. Esos, di mo timbagak nga man ti agap apa, Tata Tyson, Tata Jackie. Dito'y mat nga minaparitay sound. Di pa'y lamang alay tindapoy ta ipangan na lang ang dagiti pulutan. Butog. Abay, pakibiyangan nak, pare Jackie. Agpulutan ka mat ano kayat mo? Di nagpagbusuran paritay sound. Anya ti kayat mo mapasama kaya, pare Jackie? Ay sos, di kaya ka pa, Tata Tyson, Tata Jackie. Aginom tayo lang. Buksingan kanto pa, pare Jackie. Kabaylam laki di paritay sound. Sana saktikan ka rito, pare Jackie. Sige. Di talata mga ramitan. Pormaan nagitibok saing. Ha? Sumardang kayo man, Tata Tyson, Tata Jackie. Di ka aglaban. Nako, dinanog mo tiropak. Dito mo tiparakan ka. Anak, kinagat mo tinapayag ko. Huston, Tata Tyson. Anay. Di mo kagatan tilapayag ni Tata Jackie. Anay, nagsakit. Anay ko. Kinagat mo tinapayag ka. Huston. Anay ka. Anay. Nagsakit na ot-ot. Laonay. Nagsakit ti kinagat ni Paritay so nalapayag ko. Agyaman ka, tasaan anapursing tilapayag mo. Tiyawanan ba'y na tayo saon? At napuli na nga asaw. Kinagat na kitin tilapayag ko. Anay ko. Day gunggunam, day tati maalalam iti nalabos a panagin inom mo iti arak. Nauna anak lang da ya Tyson kahit. Palsik tumat laeng no makita ka. Anya, Kagatag tumat ya agong na. Tapno nakam. anya. Anay ko. Nagsakit tilapayag ko. Kinagat na. Anay. Ay na, mangibaba ini tatang, nanang. Ay, wun nga rod anak ko. Matintin nagpaingay sa pinang agkong po iti salunan. Kat katawaan ang dagiti tattao amang buybuyaken kwa na. Arig na di drunking master. Ay, mangibaba inday tanga amam. Isulangan ti buybuyaan dagiti taktao. Inakanawaan ni tatang nanang. Matnagan di sa pinang agkarkarate. Ay, unan ako. Inkaanawaan ni tatang utanay. Mangibabainan. Gusto na itang tatang. Sikat ti buybuyaan dagiti tattao dito'y salunan. Hapayayalap dan nag-isang, Agkong kung fu kayo manin ngagmaymay sa dito'y nga ti salunan. Kababain. Idol ko nga rod ni Jackie Chan, anak ko. Wanan, nga magawid tayon. Matintin nagpayan dito sa pinyo. Anya ko ma. Umay ka tatang, agawid tayon. Agur-urayan ni nanang di tarwar ti salunan. Diyak kayat ti agawin. Kayat ko pa iti agsala dito'y saluran. Saan mat nga agsalsala ti aramidan nyo? No di kat agkarkarati kayo akas lahat na kalaban nyo. Kalaban ko ni Bruce Lee, anak ko. Anya? Diyak kayat ti agawin. Baybayan na nga ang Kung Fu. Kung Fu Master ko naman. Ay, talaga adya kon makaanaos ipag. Mangibabainan ni Jackie. Agkong fu numabartag. Wen nga rod ipagsyon. Nalimbong mat ti panunot na no saan anabartag. Kas kumaita. At dalang ijay sirok ti mangga anak atugaw. Wan ipag. Nakaululimok dayta no saan nakainom iti arak. Nakataltal na. Ay na, paritan nyo nga aginom iti arak. Tapno saan ama isagmak ipag. Hay,
Adon adaras a pinaritak nga aginom iti arak. Ngam aglibas mo't amapan makiinaum. Anya, No siyak ti mapunuan. Ay, jaklam mo ipag. Di na urayonan ang makaungutak. ha? Ni tatang, dandanugan na matan niya pusti ti kuryente. Ipagarup na siguro akalaban na day tapos ti kuryente. Ay, nini, kugtagugtaran na matan. Ipakamok adagos ka ni nanang daytoy. Taiso ti mga nawakan ni tatang. Apa yan di ka lumaban, ha? Lumaban ka? Ipakita mo ti kabaylam. Ti konam nga tagat mabuti nga ka. Hoy, Kung Fu Master day daw tapnamam. Iswa di nagkabaylan. Lumaban kayo, ha? Patayag ti kalaban ko no ko nagpatayag. Dahil parakan ka. Anday ko. Nagtangkan pitulang mau si kakalaban ko. Anday ko. Hoy, Jakay! Kapay adandanugam de tapos ti kuryentay. Huyo! Anya? Huyaw kunam kanyak, Jakay. Hindi ka, mamo. Sino kaya? Ha? Kasta gaya ma, mabit lang tenak mga lay titalay. Irakod ka man langan. Agpatulong ak kadag iti tattaw, tapno mairakod ka. Ay, sakit ka iti ulaw. O karkaran nagdito'y poon ti mangga. Nagaduti kuton dito, kinagatdaan ti itlog ka. Anday ko. Dahil ti maganap mo, Jakay. Ita, amamunak mat siguron. Ay, uwan. Hamamukan bakit? Ay, pakawanid na kaon. Nagadun ti kuton ako magkagat kanyak. Aging gat di ka agnakam. Saan ka nga ukarkaran dita? Mangibabain ka nga asawa? Kung fu master ka kitdag no mabartag ka? Agbalbaliw akaw na. Isahan ako niyag barbartag. Promise, basta ukarkaran na kaon. Anay nagsakit. Kinagatan dagiti ko taon. Ti ubet kaw. Anay. Limtag san ti ubet kaw. Saan ka di analaing ka nga agkung fu? Pati posti ti kuryente kat kalabanam? Ala, kalabanam mga raw dagiti ko taon. Anya, pangasimon, bakit? Nagsakitin ti ubot ko, kinagat dagiti ko taon. Agbalbali wakaw na! Itan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon tay pinaulwan. Kung Fu Master, dito'y drama tayo, Anialaki din, insurat ni Thea Tina Minisays. Isang sagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anialaki din! Ay, kanya mo tandi kastoy, bakit? Awan mo tandi pakitang danadan. O nga rod lakay, no kaano mat nga awan pakitang danan. Isumat ti panakaira na may ibusan ti abasto diti balay. Ay, bareng man no da umay agayab. Urayak ni kalbo nga umay kahit. Ha, apay ni kalbaw lakay, adda ipaaramid na. Ay awan ba kahit? Bareng laeng no ada trabaho apangawisan na kanyak. Kasta ka de. Ay na, sapay lako mga rod taadda. Danda ni maibusan ti bagas tayaw. Kasano ngay busing kalbaw? Ada ka di trabaho, mita. Ay kahit adda tata. Adda yamot ti aldaw, anabakan tiya. Ay sabagay mo't kiti
Sa dino nga raw dayan ti trabaho mita. Ay abandak man ba? Ay, ganito na, tata. Lucky day, no? Kaya't yaw. Anya nga yung trabaho day jay. Agtuping tayo, tata. Ang aming kontrata kay Jedaya kay. Isaw, titrabaho kita. Ang mga no, at dapat tayo mo mamabaling nga mayaman. Iti kasta, ado tayo. Ay ni Dario Nagpada ka ba nga wan trabaho na? Sigurado kayat na day jay. Ha? Sino adaryo day ta, tata? Bayaw ni Beth day jay. Nagapaw jay baba. Imay laang ditaw taawan ka no trabaho na ijay ayanda. Kastaya. Ay kat ayaban nyo ha, tata. Baglang damay babaon, nga agbunag iti pataw. Ay wala. Ay may amta pa pa na kijay ayanda best intun malaw. Kasaritak ni Dariaw. Imayak ta umay ka kung masaludsunan, no kayat mo ti umay makitrabahaw. Kituan atata, apagisaw, awan trabaho kita. Sa dino ngay abanda ti pagtrabahoan tayo tata. Ijay daya, ada kontrata ni Kalbo ijay. Tisigaw na pakisursuruta kiti trabahaw. Ay kasta ka de, ay nasayaat nga rod ano kasta tata. Kahit kaano ngay amang rugi tayo. Doon bigat. Pagiso alunes, umay kantulaan nga di balay, dagasin na kijay, tagidan ta namapan. Ay, uwan sige tata. Ay, kete, agyaman at unay, iti panangawis yung kanya. Itaam alakay, amangan kit di mat, no paglulukwan manan ni Kalbaw, ni Dariaw. Amamot ng ti ugali day jay akalbaw. Awan lat di na pagtetripan no sumro ti kuwatit na. Ay, saan mo siguro ba ka? Sapay adda ti ugali ni Kalbaw. Nga uray di na pa'y am-am jay tao. Pagtripan na latta. Ay, saan na? Alangan kiti mo tabaybay Ay, nga serbek apang lakayan da. Nubuy-buya ak lata, nubilang laan. Ay, makabandog mo talaga ti kasto ya trabaho. Wan nga ron tata. Ay, da kayaw napigsa kayo pa'y. Gamno siya nga dani ti kasto nga itad. Ay, naglaga ka mamanaw ka. Kahit, no kayat yaw, uminom tayo pa ya. Sakbay tayo nga gawid. Baglang agas ti bandog mo ta. Ay, katuan na. Ibaon mo ni Dariaw ang mapangumatang ije-tersina ni Petra. Daryo, mapan ka? Ay, katuan Ilis tayo tigatangag. Itikas ta, awan malipatak. Anya? Mala, ilista mon Kalbaw. Adamay di papilkin bulpen na paglislista amiti aldaw tayaw. Ilista baon. At dan samot something na radya kadwa ta, tata. Anya something ngay bagbagamay. Una, apay masapol nga ilista ti mapan nagatangan, kat arak lang mait, kan pulutan ti katangan na. Ay, kwa, nalipatak kay bagakan ka, ni Dariaw, di na mo tagbasakan nagsurat. Uy, naiso ano ibaon tayo ang mapangumatang masapol nga ilista amain. Nya. Kasanon nga no mapan ni Jay syudad. Ken kasano nga no mapan agaram iti balasang. Di ba'y hawahan na. Anya? Kasano pa yung makaasawa na dyan Dariaw. Nurid magaya.
Manong. Ay, ko Atoy, insurat da, no anya tigatangag. Aday ta. Arak kan pulutan tigatangem. Uwan natin, uwan. O sige, mabait lang ha. Isaganak tigat-gatangem. Ay, agyaman ako unay, ading. Amoy tata. Anya ti amo may. Ibaga madaryo. Ay, kurso nadak nga ije balasang nga da ije tersina jay. Ijay ni, ijay gimatangak iti arak. Ni Petra kurso nada? Ay, Petra gayam tinagan na. Why, Petra tinagan na dayay. No kaya't mo, tulungan kang agaram kin ko na. Ha? Why, hindi ka madanagan kanya. Tada kita abanag, ti-expertise ko. Anya? Makapailag yung may sa kadwaming agtrabaho. Ha? Tapoy. Di na nga rin mo surat ka nagbasa. Ano? Makapailag nga rin, tatunggal ibaon ko ang mapan kumatang. Masapol nga isurat amin, nagatangin na. Kahit, anyangay ko matinakakataway ti dayto. Ha? Di ka agyaman, ta saan ka akaskan ko ano? Katkatawak takasanaw, no dan tumagustuhan na balasan. Awanan na, ibaga na pa, kursunada na ka nun ni Petra. Ay na, kalbo. Awan ti makapailikan ko ano. Nga oray di na amo ti agsurat ka nagbasa. Kan anya ko mangay, na gusto kin ni Petra. Awan matdakas na. When ang pampanunutoy lang amin, di naman lamatiksan, when no maawagan ti babaya, kursunada na. Gapota di na ngarod amo ti agsilpaon. Anya matindi kasi abyan. Tong palbiag aburay. Anya laki. Day. Imayak tata. Taumay ko kumaibaga kata kayo. Ajak pa'y makaumay ag trabaho ita. Ay, madi nga mintirik nak. Panagrik na kita. Guri-gura nagsamot ng tata. Ay, kasta ka day. Ay, kawan na. Ay, majibat no pilitam ti umay ag trabaho no di mo kabailan na. Malahag pa imbag ka pa'y. Sana balay. Takabailan mi mat kinikalbaw di trabaho nga uray da kami pailaan. Ay, agyaman ak tata. Pakibagayo man laan kini Manong Kalbo. Umayak tulatan no maimbaga na. Ay, wen kayam. Imbay ni Dario itay di balay. Saan pa'y kano ang makaumayag trabaho ita? Ha? Taapay ka no, tata? Ay, madmadi ka no tirik na. Kaslag kakapso magamain. Kasta ka day. Ay kahit una, narigap mo, no pilitin na ti umayag trabaho, tata. Sa nabalay, tao may tumid lang dayay. Amo matyan ni Dario. Nakakait, abaraw. Wain, tata. Mala, agtrabaho tang araw day. Tapno malpasay. Neng, anyangay day ta imot mo. Kaslarubos mo. Wain, rubos at talaga day toy. Ha? Ano mga dito? Anda pang tadak. Anya? Ay sus, aramid ka. Masakit ka nung amin ni Dario kay.
Iso nga, no agsubli ti trabaho. Dahito, ititad ka. Anya, ay sus, ang aramid ka talaga. Inton kuan, makaungot dayjakan ka. Danugan na kalaka nga ron. Kasano ang makaungot ka niya? Hindi na mo amo, ti agbasa, kaya nagsurat. Anya, ha? Hala, pagtripam dayja tao. Takit na no anya ti maaramid na kan ka. Anya, laki din na ya. Awan ti maramidan na dayjay. Itag man, nanya taramidan na. Anya? Saya, tay may kandaryo. Ay, wen, imayak ta kayat kong trabaho. Kasla nagmadingamin no, tartarak ng ti sakit. Ha? Kasla ad-adalaan nga sumaksakit ti saan arumbang nagsakit. Kasta talaga, Dario. Sigurado ka, kabailamon ti trabaho? Di mo ko mapilitan ti bagima. Kabaila, sigakit di may. Masayat nga rod, no kasta. Mala, agtrabaho tayo nga rod ay. Nay, apay ngay dariyaw. Kaslag kakapsot ka pa'y bay. Ay, uwan nga rod, tata. Ay, nasay-saya at no agawid ka pa'y laang. Abagan kiti bay no mapasublian ka. Ha? Nay. Apay. Ay, ibagbagak nga rod ken kwa na, nga uray agawid pa'y laang. Kaslag kakapsot pa'y kat nga bay. Kasta ya. Mala, umay ka pa, ipaglinlinungan tayo, Dario. At day patumarkoking ka. Iti kasta, pumigsa ka. Ha? Umikan, siyak ti makamuking ka. Masiguradok a pumigsa ka. Anyangay nga agas na ito'y. Manong kalbaw. Basta agas day tayo ti sakit ti bagbagay. Managkakapsot, ken amin narik-rik na ti bagay. Ni, mayat nga rod ah. Ay, sa dinungay tinanggatangam iti daytay. Ay basta, ginatang ko day tayo di pa eh. Di ka madanagan, tasan pa yung mga expired day ta. Ay, kasta ka day. Ay, agyamanak nga rod ah. Ala, tumarimon. Tapno mariknam, tinagpaiduma apigsa. Oray kita, mintong bigat. Pumigsa ka iti kastaw na eh. Makatrabaho kan taon iti ostaw. Ay, tumarikman nga rod. Kalpasan na. Iturog ko biyet. Sige. Manawang ka pa yung araw dito eh. Dario. Lakon? Day. Apay, akatawa ka, akatawa. Nay, itay ka pa'y akatawa. Di ka pa'y ibaga, doay niya tikat katawa. Tapno agkatawa ta doa. Nay, mamadin siya. Ay, unay. Ay, lapdap ay saus. Ay, narigatain. Sa pa'y umadanin ti baro atawan. Ay, narigat mo't agbaro atawan ka, abagtitan. Ay, saan mo ta? Anya lagi din. Adala ngamin katkatawa. Keso kastoy unay nga katawa ka. Mala, ang katawa ka nga rin nga katawa. Aging gama bandog day kapangam. Apay nga tatata. Na apay akas tatilang am daryaw.
Ne. Apay nga giganam data. Ay, tata. Diyak nga rin mo. Kailangan madlatan nga. Agtangkan. Hanya! Ay, agmauyong kasama tayo. Isan tata. Ay, podno ti pagpagak. Ay, paramis. Ay, agtangkan mo tayo. Ay niya! Ay, isalbag ka. Ay, sus! Nay. Anya tayo tinuwar mo atay tao. Ay, uun tata. Iso tayo tatin patumar ni Manong Kalbo kanya kitay. Ay, ti awanan bay na kalbaw. Ay, awanan bay na talaga. Ay, taapay tata. Ay, saan nga agas day tao iti sakit ti magbagay? Ay, ikano rubos day tao. Iso anak ko nam nga agtangken takwa. Ay na, ay saus. Anya, ay isalpag kit ni daya kalbaw. Ay na, makaraman daya kanya. Mala, bayam da siya ti baka amukan ko na. Ay, amangan no agdinangran kayaw. Awanan ka itibain. Kunakno ko na mga awan ka ayat-ayat mo nga madamit gayam. Ha? Anya ka din day nga ibagbagam. Awan ti kaya ayat ko niya. Ay, ulbod! Ay, sana gaputa mo mga ayatan ka. Kat gundawayam, ti kinasingbat ko. Mahal. Ay, di nakawagan iti mahal. Tawan ti mahal ko, akasken ka. Kwarta nagayam, ti kayat mo kanya. No, imbagam ko may di baylaeng, ta sana ka nagasgastos iti date ka. Salba ka kit di. Ala, gusto ko man. Gusto, pang-asim. Ay, saan? Maruruda ka talaga. Diyak pa'y napnak iti inaramid ko kan ka. Iso ada ito iti para kan ka. Dahil ti magganap mo, babaero. Nagsakit mo din tero pag adinanog mo, mahal. Ay! Nasakit ka di dayta? Nasakit ka di? Ay, kasta, aya. Nasakit gayam. Maminsan pa naman. Dayta. Napo ka o ti kinabaklak, gabugan ka. Napo ka wa talaga. Manipo dita. Saan ka nga agpagpakita kanya? Tabnoan mo man niya. Naragsaka ka makakita ken ka nga agbaro at tawa na bukol-bukol dita rupa magana mo. Da kayo magayam, tata. Darayo. Wan, may kamay. Takayat ko mga ipapas ti pungtot ko kan ka. Awanan ka iti bain. Nay, abay ngay adinanog na mulatan darayo. Makitkitam lang aro din a bukol-bukol tero ba? Nayunan pa langit. Ay, gagabit sinararamid mao. Ay, nakalbo aya. Amin mat gamin kit paglulukwam. Yaka mo tagbasa ka nagsurat. Ngam amok ti dumanog. Kan amok matlang tagungag. Nang rona no kaskan ka paglulukwam dagiti sana rumbang. Nay ko darayo pangasim ah. Gusto ko mamot din ah. Kungkudam. Ay, saan? Dinakdiktaran iti kayat kong aramitan. Pangonan ka iti bain. Pag tumaranakit din iti pagpatangkan, amumot nga awan asawak. Makapapuntot ka talaga. Nay ko darayo. Dayta, imbes amasyanak kan ka. Saan? Gunggunam ko nakki diya. Anya? Paglulukwam to mga minti amin na banag. Anya nga ita? Instant lang arug takarmam. Dayta, timaganap mo. Agbaro atawin, akas tatilangam. Gusto lang.
Tapno adda pa kalaglagi pam iti kinatarantarom. Nagkuna ngamin apag tumaram iti robos di tao. Naimbag kumamit, no nabayag kayo nga gamam mo. Nung saan mo? Alauston, mana. Promise. Saan ko nga ulitin? Sapay la kuma. Taumay dito'y je bakla alinuklukom. Tapno danugan na kapay. Barang mairisan day tarupam. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.